Uhlaleleni ungangeni kule channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu. Udaba olukhulu ke laphana ke luthinta ke undoni ke nomkhathazi ke laphana wengane zakwethu. Kube mnandi ke laphana wengane zakwethu ukudibana abaculi bakaMaskandi engomeni kazwelonke ke laphana ePeople's Park ke laphana wengane zakwethu. Bekudibana ke laphana ko undoni nomkhathazi ke laphana wengane zakwethu, lapho khona umkhathazi azame khona ke ukuqukula undoni ke laphana ke wayesemhleka ke laphana ngenkathi ke umkhathazi ke ehluleka ukuqukula ke intokazi ke laphana undoni. Siyamazi ke undoni okusisi kaSaliwa ke laphana, uze wathi uzofika emtshele ke laphana uSaliwa ukuthi uhlulekile kumkhathazi ke ukumqukula ke laphana wengane zakwethu. Bekuyinto enhle kakhulu ke laphana wengane zakwethu kudibana ke abaculi bakaMaskandi. Thina ngale kukhuluma khula ke sikudedelele ividiyo esiyithwebulile ke laphana ngenkathi beyidlalela.